Profesor, jedna rečenica. Komora arhitekata Srbije, da odjavljujemo emisiju. Ja, mala digresija, nije jedna rečenica, ali sticaje okolnosti sada koji nam se svima dešava kao recidiv ove nesreće i ta borba protiv korumpiranosti u našem društvu, u etar izlazi da su nekakve osobe privedene i oni su članovi komore medicinskih sestara i zdravstvenih tehničara. Arhitektonska struka nema komoru. To je polaz i kraj svih naših problema. Evo u kom smislu. Inženjerske struke su udružene u okviru IKS-a Inženjerske komore Srbije, to je sasvim u redu, ali to je sasvim drugi nivo udruživanja. Neophodnost arhitektonske komore, znači strukovnog udruženja najvišeg ranga, ove zemlje se može čitati na milion različitih načina, mesta i situacija. Počev od legislative, od pravnog segmenta, od onog koji se tiče same struke, pa sad mnogo širi značaj ima. Svakako da treba da imamo sve uređene sredine imaju komoru arhitekata, odnosno komoru svih struka, pa i komoru arhitekata. Mislim da je to nešto o čemu uopšte ne treba da razmišljamo da li treba imati. Postoje pozitivna iskustva i vi ste to najbolje upoznati i ja sad moram vama da prenesem sopstvenu zahvalnost i zahvalnost onih s kojima komuniciram, jer ste pokrenuli jednu bolnu temu, moram tako da kažem, jednu temu koja je našim radom jalova već silne godine, još od 2000-ih, kad je pokrenuta Inženjerska komora Srbije, pa i o tom prvom, sa širim temu, ali kratko ću Zakon o planiranju izgradnje, da je A od arhitekture nije prepoznato. Znači, svojim delanjem, nedelanjem, između ostalog smo i sami krivi zašto se sve dešava što se dešava, jer naprosto arhitekte su negde kroz vreme izgubile na sopstvenoj težini i na to su uslovljene, ali i pristali. Ovo buđenje je ponukano vašim angažovanjem, kažem opet, jako sam zahvalan, mislim da je preko neophodno bilo i mislim da će ishoditi sad u kom vremenskom periodu nije lako organizovati se, to je svakako, a pogotovo organizati se na onaj način da iz takve organizacije, iz delanja takve organizacije ne proistekne ni jedna dilema, ni jedan problem. Komora treba da postoji, komoru treba da sačinjavaju svi članovi naše struke, i komora treba da se bavi pitanjima struke, a onda kroz to i samim razvitkom i napretkom ove sredine. Profesor, kada biste dodali nešto na suprugove reči? I poseban segment u komori, tema rekonstrukcija.